Kakyang nang ba Government College Juwai. Mentang sengi ka arp sautarek unailar araja arpulai, kala pelong ya kata ka graduation day lani kata ka sengi lek buram, ya kisam lagi bala pas haki kedan ki baper. Hakani ka jinglek buram ya kisam la pule uba adan mila basa yamoy, Presiden jaka sang Voice of the People Party ulalong kongsan, bad uba Adelbert Nongrum, bad uba Bryster Roy Marbanyang, ki belong ki MLE jaka sang VPP ki dalong ki kongsan sembut. Nalo ka jing pun buram ya kisam la pule, jong kani ka college, hakani ka sengi nak kaliang kisam la pule ru, kaya buram yakini kini ngelam jaka sang VPP ni kajing lek buram yakisam la pule ida ka baat ya ukik para kali kajing ad ya ukik nak kaliang jong ba adan ulapan pam kek ru ya ba adalbat nongrum bat kamjuru ya ba Bryster wan Marbanyang lesi kani kajing mapki ke julong barjebo ndai ke ka ba kwa man pen pau kani ka por ka long ba lesi kani kajing pen pam kek jong ba adan khamtam ya ba adalbat nongrum kan weng no ya kajing khubor ki babun ki bami ai ni ki bla ki bla safriang bakadan ka jingmam jadi jingmon apreng jokin ngelam jangka VVP khamtam apreng uba adan bat uba Adelbert Nongrum.